Ka public hearing ni ka jing pesngo pai ba balapan long benta ka sngi hashnong omlong halo ka jing temu jong ka MS wa riang limestone mine ka bahe iwe point lai pulai hectare pan klong motion kalaya be hadu ka bakun Henry na kalyang jong wahe shnong uba Charlie Potam lembat ki babon ki nong shong shnong jong ka shnong omlong ki penpaw ka jing persha ka bajur bat ong bakani ka jing penlong ya ka public hearing ka dei ka bom sngo thau bat ka bom shai ha e ru bat kila airu ya ka jing kren jong ki Nakalyang jong kito ki bakasyan ru kila pan iya laki jong ki nongrim da ka ba kila kren halor jong ka rinsan. U environmental engineer jong katnat pollution control board u ba F lalu ula pensyai bagani ka public hearing kadi ka rinsan baki pait ba kin pensngau ya ka jing kasyan bat ya ka jing persya jong ki bat ya ka kai pot on pen poi syakatnat ka badi pen ka state assessment impact authority hasilong But yakarai ban ai ni bandum ai yak environmental clearance kamdai e na ka office jong ka pollution control board but kamdai ru na ka office jong u deputy commissioner East Jaintil district Henry kadai hi na ka office jong ka state assessment impact authority ya ka public hearing lapan ya daw ADC jong ka East Jaintil district u ba ji warjri Kia sanya menkini kibat sen balada kia long ram macam ngilak pengkeng ngilak ai aku kuaro Don bak baki yo akashnong ka babet ken ka balak ban yadaya ki jing syate kani kamde ka public hearing ngila chu ong katnu ka jiki bi ban siungu ken ya katu ka ba ka jing yada ka jong ngi klem ai punishment yiki dengi sngap ken nyimat kumnong diang haba ka public hearing kala ya syakmat perkama pika balik hearing syakmat kita ka jing yate jong ka shnong kim mentai ya mensyah ka po mensyaru ni persya wat ya ka bui jong ka shnong ru kidang bread kidang yana Kimburam kita kijing to formality hador ba ha register jang kasna jongi kisulong le no kilak ban at ba kimon ta kunungin yo jing chanya ko nga tengam la mun chanya dele le namar mati bas dang ha ka jing de bat kan ni ka bat kata ka jing penti farmation no namar ba kiale don ba ki kata ka jing don bor ndi ini irang basnong ibasan ya kata ka NUC ha ka jing de bat kan ni ka jing penti farmation de na kata ka daw bakiale tu uturang basnong bangi sa pengkenya u hadin bangila fal RTI bangila ya ki documents kat kumnaga ka na ka jing pan jungi na ka forest department mo de na kata ka daw te ni tra ban le shakman de ni kwa ai bakasnong ka thau ka jongi bangin ya sa tu jingmot de kin wanda ka baburom da ka bayasin tu jingmot hasnong thau bakan omjia kanu ka jingya pikman iwe namar ba POE ha ki si ba da ka bang yara haspa de ngi pensiu si ya ki we de ngi ailat ya ki te ki ya sngap te tip kumno ha ka we ka por te ki supan jingbit ban ong ban pan NOC kata ka jingpan NOC jongki kalong formality tang baki kot kala ali syakmat de hak to ngia sngap jar ngi ong to kasnong kampat don kita ki ang ki kendon lada sange ya kani kemudah ka jing su pu jingmot ka bomot ngila te ban ya ngila ban pe mo lang ba kata ka jaka ka kata ni kamta mo ya ki nong snong te ngimpat yo ban examine haduk mentaru ki dekot jong kasnong kimpan yo ban examine ya kata ka jaka ka jingai haduk ka nu na kata ka wariang hi dah hadin to ngim naduk kata kapor de kini ya le ni be syakmat kita ba laban kita ke ba support ki le ni be syak office kim ai kim manra ha kasur ka ban yang menjur lang dah kata ka bayan ti dah ka jing sel tu jingmut de ki kot kinang ya syakmat ka jingpan hang ni hador bar kalong formality te sngap dah ka jing tu jong iru habasan terik kila publish ya kata ka notification tambangi ki hanong sosnong tingi ya tip te kumno ki nut ban ong ya rang ba snong ban na ka benta bangin ya pelong ya kata ka dor ba snong live February Oktober perkat nu pise ko live February Oktober ka bomot ka hiring kal ayat dang hakata ka por ka bomot nginya sedang ban ya sna kata ka agreement ki NOC te ka bomot ki layai like am ya kasno te dah ka jing like jong ki ya kasno te ingin haban persya te kadon kanorim ke te ka resolution na iki ya kata ka resolution kata ka resolution ka bomot ka bangi ki de lada le hi syakmat ka mot ki lada ka sarkar ka kwa ya ka jing syaka de ban pan ya ka resolution ru ka baki la yakut kam don nothing te kadon ka right ti yang ni ban persya ngayin persya ngadu ka mensin Neba kini kita have one gini lengba ke environmental public hearing.
Ui kelam ini bentak environment. Te kamus niawi. Ketika main ke udah pengkrek ye tai. Dari perkat ega ye jing kta. Yang ke environment man ke kta bha. Ne bha. Ogi hewa riang hai te em go Jadi compare ga jing jengai nini hai tai he man ke hujan. Jadi perkat di ye te yap im yang ke chnong ke thau. Hadu ye ga meriang man go gujot upra. Kadukam te ngah hikmat ke yopi ngau ye yang percaya ye ni ketia tok gunengkong ni benta yang kemeriang ni bah os kiat ada kelam ni bah yang kemeriang kelam kemeriang myu im hadu nong rep hadu nodong sedong hi tangwa em ki kendon wa percaya gani uto msau thu msau thau ngah haman lagi dorbar chnong ngah delai ba myu len ngai jan wala dorbar ju ba ki ngah tangwa ye gani ke public ring udang man ni gesngi ngamem snyau ong gitu dapat man ga hini na mti be tekam mutni snyau kelam bi ong bi hadu kita ke bai NOC le de kana itu yang personal bi piwe chnong imti be tang hap snyau sa dor bar chnong mulai yang chnong tengah kamu ong e pi neliang gi percha le sau thu bi le percha neliang gi wa support le ni daw support ki tengah ini pora kemat yang pi ngau ye nya duduk ke mesin kamu duduk dang sedang i kiu le ye gani ga duduk ke por ke NOC e gi yo bijan rupsi le entok de wuche ngau kelam kemat yang pi ki pai ba ngai janju ba pi dang ha tu ke por entok de sign le de tip yang ke chnong nrei de sign re da sign tu ngai jan moro yo pi te ngam mem kelam ini ngala dar sa bo ngau blau e bai nong nga Lebha ubru oleh dia bandong anu have you. Nrei ke mesin to dobla don hi. Kamu pa yang kecnong man ini. Yang nyarsen mohon nyau per ini te. Ni dau. Yang pence pi kejak keju Jepang gani. Kejing em gua perca, em gua perca. Ya dau hi wan kam ni na. Hos kiat to ba itu por và lepo witerik em gadar bar chnong yang i hos kya dia pembat pada pediangi yau ni bujan rupsi UAIO ya gani ule project de pediangi ya gani NOC ki yang o ki warim pada penimbian ki ha gani gapar tangwa ha darbar ya klami ongi to di depan pi depan me ma bijen tangba wan e ki kot kisla nang wa yo pat siki sebut yo pen chong nong rim ya ki pat ba nong chong chnong nang wa yo dam kudu ko percha da hite pot ola da kulor pli ong wan eu da ngaben che pi ki jakma dan loy te wan warok ini kitiau kisngi wadalai mbem kunu apa chnau apa thau ki wuyin percha ni benta yang bijen ta nado menil wan imet chem gini ki jing tho wa penbekla gini jing tho i kinang chong chnong ni da wa wijen le nado kite kisngi hado dang nin le mban eu ki kot kisla ban eu yanga tang ketu ke kot land holding tao có land holding vật yếu mà đó nên đến chawan oi tập văn cái cột yo nang ba yo chek pai ba yo dam em kunu cái percha di ba ja debat chuai dan lo ite mi cái cột van na kubot wa ongi cái herring ka man ka yong company untuk yang bijen, memang pertuj bijen, hagni kubar. Nak kata kedau, ngale kamu wet nong, ngale sengau pela, amnu uman kamte, kehering, daya ba ya pot nong, hagador bar nong, ya ba tak kehering, ke yang bijen. Neida wa em gani ka program hakawa ule no ya ka mining. Tekan o kamte
Yo ba I wa belai I gini ki klo ki jam gini ki mu ki wa em ha gini ka thau ko bhau kini waro to ki jingger khu ki yong belai. Hanre gini ki jingger khu yong belai waro I katan rai du to yo I pen em kam ye ki. Mto awa belai I te UI iki une bai ki kam tu nakapor sakawi kapor em ka jingkela. Snya bai o ka jingye kalam ka yong pi ewa kerchan la em kiwa percha la em. Dan rai ngana ka liang ko yang ka ya ko yo ong nang kong uma bijan rup si to parachnong parathau yong pi. Lalu tiu ya kani ka kam dan de poro kikot kisla de dep hi perti yong oi isahep ngatrai janda pentikna gi pi wa kani ka kam to ai perti yong bijan. Yasnau tu bakala bi than. Kani ka MS wa ariang limestone mine to ka pertik to ni. Ngakarpat I pi ki parachnong ubijan to tresnong yong pi ubru yong pi mtharai wo thok ye pi hadu katte. Te karo kam tem to do katte le wanuru ka lalu ti kani ka kam wanuru pelut bisa wanuru pencnai orok na dong sedong lengba ke NOC yang pina cenong. Ladam em ke NOC yang pina cenong ngatrai na do wasdang uang bio IMA ne jantang lalu ti le menuru. Te wanuru lalu ti katenrai do to kajing NOC ke yang pi kam ke cenong yo. Te karo kam te da bon ki luti ki walayo da bon ki plan ki uchnao da bon ki jinglut ki wapeludo te kat te wani te ong wani da ka witawan da snawi la ka mo chun yupli.